twal un lwaka metie lao amitukoni jolo twale kirme karalo e program wa madme lao YouTube channel ya yom twale ni na tinini en melo kedudai man podatino me amara twal James Alele Judah tia ko ni tiwunu ningo wodia teru ningo me achel amito jako kobi woni manno ana bedo kire ton chwer chunya dum tutwal ikita me jotia lokeriko apa bishop amedang do bedo chairman me interreligious leaders chekini wuni winyu wono alobe kedi warega meno cho ni manno dul meta kwar rioni miero bin gini kara chiel medongo we jo beping iporo lo jo bin beping iporo lo ucho ka warega pero dao luonga toro pero dao bedo ke ngatoro ping ajo don kunete chako kati kopoga richo petwere ni manno apa bishop tiame ulere ko warga kiketna meo jo dano lere ningo ala kika lere ko boni bedo wapinga me bishop ilongwa ye lokere du kunu lero ko pian wano ko ginni pedo tia ye o ko ginni petia ye o ko ginni petia ye yen mio iramo jakko bolani bishop tiame o lero pe amanno okay now miti chwalo kwena but engineer Moses Odon kune wonyashi elect amitu koni yin miri bedano ame ngeolo tien kopa me yiri kutiyum chunyu kene ame lenke dalia yum chunyu kutia me lenke dalia eto yina chalo won yashi ame bino tello lao ita chako koboni yinu nu iti choyo jo moro ken poka tehere kitoro ken teke ngata me amito ni choya yini wira ken pien yina onu iti choyo mon tuba tekere mano beru kopa racha petwere eka do hite kubuni yin yido nutia yum tutwal kalao tia tubere kiti yindu yitia yum itia boboti tia banyi tia leg wan jo lwenyo wano ngeo so kodi kopo enupo beru kopa ber tubu yilao mio tekero pokere eka tini te chao kubuni yindong yitia yum tutwal ka jodon yosam tia tubere kiti so amito kwayo Jojo Jwango Pota amito kwayo Peter Okelo yo ni lohuru kede wonyashi elek udon kune kodi kopo pe oberu kopa be kwa kishe yebolao kede un mire nenni irororunu ko social media tiju chwa humoga me atubulao ame yola ya yudo kune duj achulao ka query chiel kiken kar ginda me olumiri kobi wunu bishop eni yene ana chwalo kwena nani amiti tun bod bishop era yene bishop olwa pingo mio ikwanyo chokere tetero na Kampala jape melao winko mikan wood pango hotel pango ngo kel chiente noi lao pang kanisha mora titiri lao in fact chokere ni luong joni komi kanisa luong joni chokere kombeni yi kanisa utete digide kora mit kaye kuni chiente ni na amewano kwanyo teru uno ko Kampala chohere moga tetidi kwanyo teru uno ko Kampala chiente na metia woto jona wo buruku chanini adeg awote dogi en chine no kape mituuno kanisha kel chiente no hotel latitino ti lao kanene
upuonyo uru meyo chiente wa wire kong dai pacho kan pe gina titiri ungwecho tero uru chienne wa oko gina titiri ungwecho tero aman schools tia yobere la okan udugu uru chiente wa pacho man kaen gina chiella me kauno jotia kobi bishop tia bishop mando kopelao ngwa gengwa twek tieko yilao kan manen ginda beera mieri kobi uno bishop ene tibala chiella me unity team uno dang coordination me coronation iloba hoho i UK me unike tu uno Robert Letigwea i team uno tuon bala me ena kobi utini nien langya me ti loba oho pechwa hodon kune akada chiel man pe ngata me keruru bedo ngata me lao pe maro i keruru Robert Letigwea ame langi ame tie UK pe mirakada chiel Peter Kopien uni poi uru chohera me lao bin yob ame musée Yesam Dur bin kede Omara tubugi bin kede Monday 2012 no nimano joa bino yobo conference lao conference so bin oluama no e karecha Letigwea gita chako kelo mama mbaba zigi ye kelugamente do hiye o Robert Lete biru doto na lao o lete ya te doto lao ameti UK ni langya nyoni la ameti UK tia mitotoro gamente ya Museveni kun chimo wa ugole lao te kwero Letigwea chaheri chacha ubiru tero gole na hikot Ota chulo luahi chiente mara pelare ni mio nero ota chulo chula ni nero mio timer wok pien lao nero tieni mo lao ka tikira tin chiente mara koma titiri te yidudu yidora me pelare so Letigwea be dana me miro kope kwa miro dualo lao apure de kwa miyunge yo kai ngeyo ni atini ngata be aman uchaho do hi duali mere ni oko ni tia ti lao moro ti UK kan ni yubu video menono eta mano penyo tuon chiente moro aman okwero me ye chiente oko aman do chaho ti kede YouTube bere metubula iti nenu kodi duali ni unyoni social media yindu pe ko goba atinene no tuchijo nye kanale eka kobuko kanaler Letigwea upenyu chile adi achuba na lela chuda abere yobo video don kune abere yobo video mele musée Yesam pera penyo ngatora kari chile apar ka ngatoro tie bod jo don kune ngatoro tie bod jo Yesam nyo video moro kena ma yobe la me ngatoro ken ka lela chudo pe kire chile apar Gatuo kan ler te koni no ano penya chienta roman unyoni social media do peu ko bugoba Roma wiu tem membe yunge ni Letigwea obira tina right amea mede dualo lao yina won yindu awito ango ame bini poka tekere kane dai tekeni ni bera witong ame beru London look lang ya meti lao kane ngatura rombedo witong pe ita mi joy iyi chiali tekero Letigwea du otikere smartphone memo yo Letigwea pian goyo chim London pe yot goyo chim na London kai timi tukoba witonge gino yo pe smartphone ngata romo loka witong pe romo yero una witong wi pasukan na hayin won nyashi ko kom yirama chiba witong bedo London kun joti pe hechelo gan jo amera motello tehereti lao kan man katime dang yin odo kune amitu kuni miri kwa kichabo lao yin ni komi pe tiyom yechokene ame linke dalia
yin pe twero kobo ni cho ng'ato ken wiru ng'ato ken ameti amitu bedo awitong te kwaro rani ng'amano ni yin na iti choyo kajo ite kobo kumidogi ni kadu iti aleka bubota pany ado joa yosam tia cook yindung te yomu ya petwere no mani kobu ko paracha petwere aju lao ni nero tieni mo ginna ti tiri twal wao ilao dog lao ka yo kweri kede jami yidu so ngoa yini kobo no kede ngoa me juni tia kobo wichu gile je kayo gi kudi lepa me ochaho tij kere no me na gile yana kodi jo mari matek iti kedlu gire program iti kobo jami ma eto leb ameda hichaho tij kere iko bishop kudi lepo peber Mr. Ogile kadi tikira mone ni moro unolwa pe to chako questioning ko pelego a bishop ngata me utuni rome bishop ngata pudu choka wariga peda okubu ginora rashi komo don kuna peda okubu ginora beri kom joyosa ulu zaida reali odu da okubu ni kai keluno kelo jo abiri tungi da keluno jo abiro pe okwo di jo don kuna binni jo ario jo ayosam binni jo abongwen okoni kelo jo abiri tungi neno no ne ogwango kulu berie neno tungcha ni odon kuna berie jo ameti kede ko bino we oberu unu pe wari ka cha udutia ko bokito nata dao cha hokela duanya which you beru letigwea uletigwea endo cha hokelo kopi nen wudu wari ka me bishop cho ulere doko ka kwer woruni ye ko ucha here bor letigwea eka Ogile jakayo gido tedonye eka jo kono kani wiche ngage jodo tedonye ilebi kom bishop no ko iwuri beru guno ping kodo ikwan ya kwano lemono enda me oyelo pien joshada okoba ni lemono pe utui jo atua so ka kwano lemono enu lowu pe gami miel kom warga cheucho ichunya ber meluongo side sario duj alobere kere koho amelango tikere ni jo beping jo porlo na ha president Museveni udugu jo chien ni jo bin porlo wun o jo bete kwara rio wune na dai suggesting uno ni interreligious leaders beping me tem not ya kinau so bishop odohi wariga me ibini chwao ikwai unu kere amani tero kobulu ni bishop lero ko mando kudi kweya pia ngo mio jodo chao gamo kop imiel kom tutwal ilao nyone ni ena dong an amito chwalo kwena bota tela wu unyoni apilida wu jone ni kono ka kigwanga kono kodi ngoni ene so yin kigwanga yin adai chaho confusing joni diet ware ka cha kao chobori yin go chimbo bishop ko bishop ipe bishop ko pi numero bet kite mi unu bishop tam entu pe twaro chako ketuna yet ileba recho ikom bishop kitiet peda ikom bishop keken ikom elders ikom joadon enyimwa ikom muzee Yosef uteru jona chala ba joadon wan laon ngeye to twal ikop me woro enta man ti jo mara rio adek wiju lao binu ko bu cherlo keria hoba ni o gwala chiel balo wang pi o gile jakayo gi abalo wang pi uleti gwegi amije jo ayayo do kune dut line no tiene ye pen yangi wang kuni leba me jao katunu kede kuni leba me jo ayayo do kune ko ero do kune kome me yini chako do loha kema ni otwenyo nuti wumi i road works kucha kopete kwaro pengi kuni lebo yin peti ukere kama fredo kopete kwaro kopego penema kiri ni apoke teher
an penena kiri ni apoka ata hero pokere wa yucham kani blame game yena wan pe omito yiru to kuna ikobi komi de yini wiro ngato ro kena bino per yina iti choyo moy iti choyo lwen yina ni pogo yilao yina ni kilo tube te kwaro chakeri 2012 yina ni kilo tubiri kopete kwara lao yusam tia woti kun yina woti kucha yusam ti tu yina iti kucha iti poko yita herman ipoko yita herman ikubi dogi ni na iti choyo kajo wiro ngatoro ken kodo leti gwe gini yen ineno kitabe ni kilo tubiri te kwara lao kere in fact lao no beru jame wiki rieng unu ngatoro peda miru chwak yo do kune pinene na yo cha hokelo tubiri I te kwara lao ite gamme gubu inio lao kati chiende na kodu lao kati chiente more come kai dudu ngapetwere te mitien du miere bed ginoro pe chiente mere chane ento pe nuiti nyuti jo ameti yungea anena ber endo mi tubere mete kwaro ni pe agi so jo ayusa podang gina beru kere won nyachigi gina nga wot kum parallel kidi kita yini beru yello kere yosam in locha yini mitwok mo pera iteli kuj pien leba me chahoti kere pera chahoti doki leba ber ana kwayo Mr. Ukelo yo joano en na meti ngirino ero ana kwayo ni mano lo unu kere udon kune umodo gino ero lo unu kere udon kune mie wune ngeri kodi lebo chalo won nyachi ere nge kweyu kop kodi leb tiyum chwinyo kera me indui kanya kadi tiu kere metu bulao me poka tekere beti mungo lingdu kere linyai kodi kare nyere ajoti kana tek woki pira mokelu kodi kopo do hi chawane dong anatia mito chwarlo kwena bot jo udon kune mandang tia wot bot jo ayusam nine ni tiu kede chairman la association ametie loba oho kan man Geoffrey Udur meneno ni NIO coordinating otin lawa meti loba oho UK kanen kaiti mituru mano michwak ikop mete kwaro lao binu kobo ni gia mono wari jora so olobu unu jami yore peitwero koye unu chairman la association UK oko eka icha kotishu nukere Robert Tuleti Gwea me coordinating lao kun langya meti oho kanen utin lao meti UK pe miro leti Gwea kadachel ngio ka kope tubere kekeri chadu ngio ka dualo lao kekeri chadu lawa meti UK obino kwero leti Gwea chahere 2012 luaka metia winyana tamone an gigira kakan atino me amara man James Alela Judah Romando binwila mota ania timbewo jojo kamano bindanga Romando binwila chufra ania timbewo binwila karche ania timbewo binwila mota ania